Da, jeste ovaj dobar YouTube kanal. Vidi, promijenio ime. Da vidimo šta su njegove miniran. Šta je ovo? Onaj moment kad probaš biti zanimljiv, a ne znaš što da kažeš. Mi se poznajemo, znate. Otiđite se, subscribe-ujte ovom kanalu, zove se Cookie Player. Otiđite, ostavite sub i hajmo nastaviti sa video. Htio bi sam da ga pohvalim i da uradim reakciju na njega, pošto nije ono naša sa naše strane reakcija, nego nije sad dobri nož. Sad sam da nekoga pozdravim prije videa. Ako hoćete da budete pozdravljeni, isto pišite dole u komentare. Nemojte pisati u komentare, a snimi Minecraft epizode 1 preživljavanje, napravit ćemo kuću i sve ćemo napraviti. Nek sat vremena epizoda bude, nek bude cijeli dan, igrat ćemo Minecraft. Ne, braćale, nećemo igrat Minecraft, nek ćemo raditi rentove i priče. Tako da, ako stavite u komentare, ako hoćete da budete pozdravljeni na ti, nemojte mi stati, daj, snime. Smiješna stvar je da sam ja već napisao. Čekaj. Napisao sam pozdravi me. Sad zbog toga ću ponovo to napisat. Da malo dosadim. Pa, idemo dalje. Mislite da sam retardiran. Idemo dalje. Malo sam preskočio. Ok, čekaj, idemo malo dalje. Nemojte pisati vremena rentove i priče. Tako da, ako stavite u komentare, ako hoćete da budete pozdravljeni na ti, nemojte mi stati, daj, snim nešto. Neće biti, ništa neće biti ovako, će biti šta vi budete tražiti, tako da. Nemojte mi Minecraft tražiti. Ima Minecraft, ali volim ga igrati, ali ne volim. Tako da, gledajte. Ljudi, otičite se svijemo, subscribe-ujte. Mislim, nije dosadno. Onako samo zbog reakcije. Znači, dole. Šutite! Braćo, izvinjavam se zbog onoga, ali nastavimo s ovom facom. Ta faca ima Bože. Čekaj, moram se vratiti. Tehnički problem. Ja više o mene, ali nema veze, hajde. Isto u komentarima je rekao da mi je povećao popularnost. Veoma pametno. Čekaj. Ja tek sad sam skonto opet da nisam pojačao, ali nema veze. Pa da li će slušati pjesmu ako nisi povećao? Pušta pjesmu na telefonu i klima glavom kao da će se nešto desiti. Pa hoće se nešto desiti, počet će muzika. Šta će se desiti, ali hajmo da vidimo. Znam šta će se desiti. Ti ćeš reaktirati na ovaj video. Ja ću reaktirati na tvoj video kako se reaktiram na meni. Ti ćeš reaktirati na moj video kako ja reaktiram na tebe, kako ti reaktiraš na meni. Onda ću ja reaktirati kako ti reaktiraš na meni, kako ja reaktiram na tebe, kako ti reaktiraš na meni. Onda ću ti reaktirati kako ja reaktiram na tebi, kako ti reaktiraš na meni, kako ja reaktiram na tebi, kako ja reaktiram na tebi, kako ti reaktiraš na meni. Wow, hippie. Mogao sam i donijeti malo trave, malo pušiti, znaš.
Mogu sam donijeti neki tam talase, obojiti ovakvu zastavu svim bojama. Ja, hipi. Muzika kad se uhvatiš na Veoma pametno. Radost. Kad se hoćeš ubiti. svi pjevaju ha he, hajde baci se, a ti glešneš dole, razaspiš se kuriže. 2 minute počeo na moju reakciju. I tek je došao do 3 sekunde mog klipa. Samo da tu kažem. Sam da napomenem da je ovu pjesmu radio neki lik. Nije on. Napiše gore Fertapaka. Nije on tu radio tu pjesmu. Sam da znate. O Bože. Tek sam shvatio sad koliko zvuči glupo, ali šta me baš briga. Popularni youtuber Bastian Games Kitty rekao da ga je baš briga. Moramo mu strajkovat sve videoje. A isto da znaš, Daut je sve videoje strajkovo, pa ja. Vidi se da uživa u ovoj pjesmi čim mu je dan radostan. Noć, da Kerim gleda TV Dnevnik. Tamo se čudesna vijest desila, pa gleda malo u kameru, gleda vamo. A klima glavom kuda se ništa nije desilo. Znaš šta se desilo? Popularni youtuber, kako se ti ono zoveš, Cookie Player, dobija manje viewova nego što ima subscribera. A ima koliko ono tačno subscribera? 28. Ja. Samo da vam to prikažem. I ovdje se već vidi na početku da on nije pravio pjesmu, nego da je pustio. Ko da jest. Nemam pojma što ću reći. Čekam dok on nešto kaže, da ja nešto kažem. Da on nešto kaže, da ja nešto kažem. Tako će ići. Nek uživate u ovom ponovi. On ne zna ni kako ide ta pjesma, on je čim dobio tu pjesmu, tu poruku. Znači, on je odmah krenuo da pjeva, znači nije mogao da dočeka. Odmah ovdje. Koliko puta je u videu rekao znači? Znači da ovo znači, da znači dnevnik znači. Ajmo mi pjeva. I kaže men da je radostan dan. Ali mora je da ubaci ovu pjesmu. Tako da, bračkale moje, hajmo nastaviti, ali vidite mu, on znači nije ni otpjevu jednu pjesmu, hajde. Moja smo komedija, dođe, otvori laci. Hej, šenco, kupio sam telefon. Prvo, kad sam slušao njegov rant, ništa tu nisam shvatio što je sad rekao. Nisam shvatio što je trebalo biti smiješno. Ali onaj moment kad ne znaš šta da kažeš, a probaš da budeš smiješan, je definicija njegovog kanala, pa to ćemo pustiti. Pa naravno, mislim, kad zvuči tako. Isto da je uzeo balon, stavio malo usta i... Kad će ovaj horor završiti? O, hvala Bogu, ima još 1 minutu. Kad će nešto reći, ovo je bukvalno sam snimio moj video sa nekim njegovim dijelama. Onaj ko mu je napravio pjesmu za
ne zavija, pa nije mo... On mi je napravio pjesmu, odmah da kažem, Cookie Player. Ne zna pričat čovjek. Pa hajde, da nastavimo. Ljudi, šta je? Šta je? Ne mogu vjerovati, ali jedan od vas, tamo ljudi, je napravio pjesmu za mene, pa šta? Kako je linijom kroz usta prolazi. Koja linija? Ako misliš na YouTube liniju, mislim... Ponovi, onaj moment kad ne znaš šta da kažeš, a probaš biti zanimljiv. Tabna APK, tako se zove APAK, sve velikim slovima rad. Ja mislim sve najbolje. Razdvojeno APAK. Pa šta si mislio? Napravio je cijelu pjesmu na meni i to je na meni. On sjedio tebi na glavi i pravio pjesmu. Tačno. Mislim, imam slike, mogu dokazat. Evo sad ću ih donijeti. Izvinite ljudi, kamera mi prestala raditi, pa nisam vam mogao uskat. Ma to je stvar, znate. Pa nama inspirativno, hvala ti. Pa ja mislim, to je tvoja pjesma. Ja ne znam složiti riječ, a ti ih ne znaš izgovarat. Ništa, mi se vidimo u sljedećem videu ako ste uživali. Ostavite koji like. Čekajte, sad će vam on reći šta trebate vratiti. Sub, to je sub, bože dragi, čekajte. Znam ja to riješiti. Sub. Znači da je na dugom kraku hromosoma 11 negdje u rasponu od subbanda. Ima i banda, čuj to. Četvrta regija, jedan od subbanda. Prva regija, druga, krajevi dugog kraja, hromosoma, druga se obilježava 4KB, 333 riječi, tako dalje. Mislim, nisam znao da je sub toliko ima podataka o njemu. Vidite, ima i stranica. 500 stranica ima na sub. Nisam znao da je toliko on na tome, ali Cookie Player, odnosno kako si prije bio znan. Kako se nazoveš? Dobio si like od mene. Tek sad shvati da sam ti slučajno dislajkovao. Aha, lajkujem ću ja druge videe. Možeš ja ti. Čekaj. Ne mi još vidiš. Sad ćemo da dobijemo. Ne znam jesam ti nisam ti ovaj. Došao sam ovdje da igramo Shadow Fight. Nisam ja malo ovu igru, ja sam ovu igru 12 godina. Šalim se igrao. Ja mislio ti igrao 12 godina, onako ako nemaš toliko godina. Mislim, ja mislio da si ti bio u maminom stomaku i to uradio. Znaš, takva je stvar. Eto vidiš. Čekajte da završimo nabavku. Znači, vidimo se u sljedećem videu. Molim vas, lajkujte i subscribeujte se na kanal i...
Čuješ kako se smije. Bye.